Asifiwe Bwana. Ningependa niboyo umundi twiwe na kiboyo. Umundi kiboyo niki nitukwina wathi naende twisoma maandiko. Tina wa kusoma maandiko kuma ibuku ni za Joshua kilungu cha 3 tuthosa mumanisio alama twana kwethi wabo kou niambia na wathi na mwithukisya ninguthoketie wathi number 38 mabuku ni maitu mambathi ndongoesya we Yehova ni wathi museo na ngaina twathime muno. Ndongoesya we Yehova, guide me, O great Jehovah. Ningwina ndongoesya we Yehova munene kwingai sionthe nemoni nindina vina na umani ndinawo ni chalone chawe one wakonde chawe one wakonde teneni watongoesye andu makuwe undi manengi weleu na mani ona matya twikiwa na kwatamo mbeyani asyabata andoma ndini manganga tamalondu alama nondoma tina moethi weseko maso vea we moethi ola museo muno thayu wakwa wonthe kuthi unzuviae Yesu ni wakwiye kwondu wakwa na ni wisinzi yavyo mbicha kwaku no kwanendete yu usuni wathi 38 wathi 38 hata tunaweza imba kwa Kiswahili. Niongoze Bwana Mungu, niongoze Bwana Mungu, ni msafiri chini, ni mnyonge nguvu sina, nishike mkononi, mkate wa mbinguni nilishe siku zote. Kijito cha maji mema kitokacho mwambani, nguzo yako moto wingu ya ongoza nyikani,
niokoe mwenye nguvu, nguvu zangu na ngao, nguvu zangu na ngao, nikikaribia kufa sichi neno lolote, wewe kifo umeshinda, zinawe nguvu zote, tutaimba sifa zako, kwako juu milele, kwako juu milele. Thank you so much. Na kuona bwana Junior Reddits, na kuona Junior Reddits, uko na umesema hi. I say hi back at you. Na kuona Jocelyn Boholano, I don't know if that is your name, but mimi nakwambia hi. It is happy, I'm happy kukuwa na wewe, kuwa na nyinyi siku hii ya leo. So as it is the custom, tunaimba wimbo alafu tunasoma scripture. I love doing this in Kikamba because this is a Kamba channel, and then after reading scripture, a small explanation, lessons learned, alafu naomba na tunamaliza. So maandiko maumundi meuma ikuko ni dha Joshua chapter 3, iko na 17 verses, and I'm willing to read them for all of us today. So Joshua kilungu cha katatu kwambia verse 1, maandiko mange imeasia na Joshua okelaki okotene na mauma sitimu na mavika Yolotani, we na ana on them na makomavo matana inga, na kwethiwa matuku atatu mathela anene mavitila kati wa mwako wa maema, na mamea yandu makimea ila mwiona isanduku ya utianio ya Yehova Ngai wenu na athembi alivai mathi kuite nivo indi miuma vala mui na mukiyivikila indi nivethiwa uthei kati wenu nayo ota mikono ngili ile kwa kuthima, mutikayithenge nikana mutonye kumanya nzia ila mwendela nayo, nundu mutia vetila nziani ino ingi. Verse 5, na Joshua amea ando evathaniei mwethiwe atheu, nundu uni Yehova akeka mosenyo kati wenu. Verse 6, na Joshua anena na athembi akimea, ukiliai isanduku ya utianio na mukinga mbe wandu, na mokilia isanduku ya utianio na maenda mbe wandu. Na Yehova amwia Joshua, mundi ningwambililia ukunene vya Israeli onthe mene, nikana mamane otondu nae vamwe na Mose ota ngethiawa vamwe naku. Alafu verse 8, naku uka meaia athembi ala makuwa isanduku ya utianio ukimea, ila mwivika ute wa manzi ma Yolotani ni mwiongama ki Yolotani. Na Joshua amea ana Maisraeli thengeai mwiwe ndeto cia Yehova Ngai wenu. Na Joshua amea kuondu wa mukamana ate Ngai ula withayo ekati wenu, na kana ndendi ya ulea ulunja mbe wenu Mukanaani na Muititi na Muyivi na Mubelisi na Mungilikasi na Muamoli na Muyebusi.
verse 11, sisiai isanduku ya utianio ya mwiai wa nthi yonthe nithuvetela mbee wenu kulika Yolotani. Kwondu wa uu indi osai andu 12 kuma mbaini sia Israeli, kila mbai mundu umwe, na kukethiwa thila nai sia athembi ala makuaa thila isanduku ya Yehova mwiai wa nthi yonthe siikina nthi manzini ma Yolotani. Manzi ma Yolotani makavingiwa, o manzi ala mathea kuma iulu na makaungama kivumbu kimwe, na kwethiwa thila andu maumie maemani mo mainge Yolotani, athembi ala makua isanduku ya utianio methiawa makitongoesya andu, na thila asu makua thila isanduku maemana vika Yolotani, na mao ma athembi ala makua thila isanduku malika manzini ute, nundu Yolotani nuvinga ukakila nguka sionthe ivinda yonthe ya ngetha. Niwo manzi ala mathea kuma iulu maungamie, na mokela kivumbu kimwe mekuasa kuu Atamu, ndua ila yi vakuvi na Nzalethani, na asu ala mathea kwelekela ukanga wi kuu Alava, ola ukanga wa munu mathivyo, na andu asu mainga melekele Yeriko. Na athembi ala makua isanduku ya utianio ya Yehova maungama ki nthi numu Yolotani kati, na Israeli onthe mainga makinile nthi numu muvaka mbai isu yonthe yainga Yolotani yu ata iwe Yehova. Now ndeto hii ninisi nimusiese, na okwa small review andu ma Israeli ni mavika Yolotani itina wo ni ula weu matuye miaka 40, na mbe wo ku mwingo ulaungi ni mowathimo maingi muno Makanaani, moseo meku moseo maingi muno, indi va katikati wo vena usi. Kwanza usi nuvingite, maandiko mangai measia usi usu wavinga ivinda ya ngetha, nundu sua thaithi na kana nikana ikewithia mba ngetha ila si weuni, na nundu kwisua yingi, na usi wa Yolotani umite kimani cha Kalimeli, iathila thi Kalimeli ice kana snow yosathi kamelt, na indi thithea na usi wa Yolotani nundu kwisua yingi, na yo nundu usi ni wavinga wasa kwithiwa andu ni mosaniwa ethiwa woki Yehova nuku mainja mathi ngaliko ila ingi. Indi maandiko mangi imeasia kwondu wa uu ndetoni sia Joshua mukamana ati Ngai ula withayo katikati wenu, na kana ndendi ya olea ulunja mbe wenu Akanaani, Aititi, Ayivi, Abelisi, Angilikasi, Aamoli na Ayebusi. Ngai nukwiyonania kwa andu make ate we Yehova. Kitumini chuindi nina mumanisio o mavuthu nenda kumonelelia. In fact no manisio umwe ati tutona ata kumana kwenda kwa Ngai kwondo wa mathayu maitu. Nebatona ulisia vala wetue ni muthemba wa weu, ni kundu kumu kwithalata, na nukuona mosio me mwingo wa usi, indi usi no wo ukuvingisa wo usi ndi undu indi unje katikati waku na mawathimo ala wene kuyambe, na yu usaanegwe undu waile kwika. Nebatoneka we mwandike
na balawi ndwi na utanu indi balambe niwe ne mosio makwetele mosio uswanea mosio wota yuluwamu na no menda na ekanguthanga si umunde nikenda ukosa omatambia makulika ula usini uisie undu kwenda kwa Ngai kuilie andu aingi ni masani awa ni kwenda kwa Ngai kondo wa mathayumo ni masani awa muno matesi meosa itambia thiva nikenda mavikie kwathimika eko mundi nguthangasi ikulie kwenda kwa Ngai ni kwao thayuni wako. And if you are convinced kana mawathimo aya ni makwaile na nimo Yehova unukwendea ni uthangasia utate wose itambia tha kuinga use utate wose itambia tha kuinga use ni batoneka nzia imwe ya kuinga use ta ethwa we mwandike nzia imwe ni ta kwandika walua nikenda ukulie wea vandu wea ula unukonia mawathimo ala wenda ni batonga kukila usi ni kumbaithia ukanene ambos umwitie musala umwitie promotion particularly ethwa wina report nzeo ya wekeku wa Yehova thayuni wako ethwa wina report nzeo ya wekeku waku kwa mbos na kithito chako unabata waku kumbaithia nikenda ukose mawathimo pesia na mbinge ona yusi tawamboi mundu muku ona yu metawa kamwaitu kana susu na nukona we na miaka 18 19 20 onangi maminie university indi ona yu ni moku atasiana na nukona mukuile uwa asiana ndu kanesa nundu ethwa ni mauku muima no mose mabata maku seriously no mose maosio maku seriously ningu thanga sia we kumbaithie uinge ulausi mete asia imaku mete aku na okimaelesia kana sitwa yako ni nganya wanganya indi nye ikivesinge indi nye mwikambite kamwaitu ingi nondo ni mundu muima ethwa ni we ne mawathimo membe waku ni wele kosa matambia nikenda ukose mawathimo asu na undu ni usu tuimana kwenda kwa Yehova ni kwao thayuni wako ekani nene na asiai ni muthangase muno nthini wa Yesu Kristo ethwa Yehova nukunengete ciana nunu kwenda uisubie uthukume wiche kwoko na wathimike kwondo wasio Yehova ndatata ukunenga ciana na ikwitikilia kunama pena bata wone mosio matonotana ciana hii pena bata wone mosio utona kwika ciana hii na Yehova nukwenda ciana ciaku ciathimike kuuta musiai ve bata wose itambia thao kila usi nikenda uthinthia watho kukila usi ni kwika ata undu wambe ethwa we musiai ukila kuma kitandani ukila kuma kivilani ukatate kwicha kwoko onetho ukecha kwoko vau vandu veta wa mwakoni etho ukecha kwoko uyani ona weba wo ubundi indi inga usi uwawia nikenda ciana ciaku cione mosio makanani nundu batendi Yehova nukwenda mwana waku athimike ni batoneka unavata waku manthawia vandu bangi nundu bala utuye mbesa ila sibo itoetie mabata masiana ciaku nundu ni ciailwe ni mosio apply nena nando icha maripoti kuna SMS kuliando motethesie network nikenda uyake kwondo wa ciana ciaku ni vaileta musiai tuitikile kulika usini tunga milebo ukati nikenda ciana siinge bamwe na itu ilikendea watho na ningona Yehova nunu kwendea ciana ciaku usio mundu muka wibau na mundu me wibau ekakwasia kuima wea osa wiki ekivanda osa umandhevia ambia kwika undu nundu wa kusuvia ciana ciaku na ni batoneka o ibinda uthila unai waku ugakina kila kiu Yehova kongamia usi na maundu ala wenda ama ciana ciaku makavikia kuyania na ni batoneka maundu asu makitite kulea kuyania nundu we ndwa eyokelia ndwa osa uthei ndwa osa itambia za kwenda kwa ilia mathayumo
na therefore ninguthangasia tawi musiai Jehova nukwenda ciana ciaku ciathimike osa itambia tha kuthi mwingo ikenda ciathimike ichakuoko apply kundu kungi enda unene na boss umwe mavata maku ni maingi na nukwenda promotion kana nukwenda kuongelwa musala na wa boss waku mubango ni wa Jehova my friend nukukuongela lakini nibatoneka mubango wa Jehova ndwi boss ni usu na therefore no sio nikenda ndi wose itambia ukamande uya bandu bangi kuyandu ayingi momiasia lalata momiasia mathina maingi na ni kwithwa ni mokia kose itambia tha kutetheka ekangutabie your children should push you to desire the promised land and now thangasia go and possess it in the name of Jesus Christ enda uike undu likausini enda ukathowe mboka uke utebaso utebau ndwani enda marikiti ukowe sindu uke uwebau ndwani tululia sindusu itululie osa itambia tha kukina kiuchu nikenda ciana ciaku singe cithingaliko elenge na ngai nukukwika tawe musiai na ende finally nene kwaitu twithionde ni wene reality ya kutinzeo indi pena potential umiene thiko yambe either kwa ndoto kana kwa maoni ekangutabia umunthe katika jina la Yesu Kristo undusu weba katikati waku no mawathimo wene you need to cross it nibatoneka ni kusoka sukulu weke kosi enda weke kosi isitwane la Yesu Kristo nibatoneka ni kuthi kumaniwa ni mundu ukikalende mauni make o manise yuluwa ubundi o manise yuluwa uwi o manise yuluwa kweka undu umwe kana ulongi enda wibingise wakina kila kiwu kikethwa notondo umwe Yehova tawongamia usi kwethwa notondo umwe Yehova tawongamia usi na ukamana kana Yehova ki eva mwenaku nundu ukasoma na ila wimina kisomo ukethwa ta utatumia evinda nundu mumo wake ni wakwekalia ibinda ni yuthonde akumaniwa ningumuthangasia muona amoseo take deliberate decisive kana intentional attempts kwa ilia thayo wako na ethwa wukiti kwenda kwa ngai usi ndwi ungama kukasio kana itina either we manisie maundu na indi utata ingi ukiwinga ulosi nundu ni ngona Yehova nukwenda kwathima no uwe umena kukila ulosi nundu ni wene no bingite na nukwiwa wia Yehova nukwendete muno na therefore tata wendo mana kwenda kwake kondo wa thayo wako ekani minukile nasi ati ala thembi manaki nileke wune na monga mabo nikana andu onthe mbai onthe Israeli inge anda kwasia Yehova ndatwathimite kondu waitu ithiene Yehova ndatwathimite kondu witu ithiene ethwa athembi mai na kwiyenda methwa maingie usimeoka nundu mandiko mange ini motonya kati wa athembi na andu ala mamatia kwa ina distance ya bakubi 100 or so meters kume matona makainga na makathi lakini mongamie usene kati na usi wabi Yehova abinga ulosi au ngamia ulosi wa thea nikenda kwa ibinda thiu andu onthe mambo betela bandu bomo muwathimo umantha kwa Yehova ti kondu waku we mwene kanguthangasie ethwa nukwenda kwathimika mumanthe Yehova muthukume Yehova na ukiyumbania ndini wa kumuthukuma na kumumantha andu onthe mabikie kwathimwa pamwe nako etikili aingi ni meyendete muno tita moswane kana ngale wenayo nilelo tethie kanisa tito kuswane anomba wenayo nilelo tethie kanisa for example kutethie kanisa hata nomba isu no yithiwe bandu bo kwa kivoyo
ngalisu no itumike mondoni maalusi kana siathisi kivathukanio, lakini ethwa nukwenda kwathimika no muvaka witikile kana Yehova enda ukutumia we ungame on the gap for the blessings of your people. Nukwenda promotion, think about the people behind you, ala kondo wa moyo obo tono kutumia ikenda obikie kumathima. Prosperity gospel ya matukuani, prosperity gospel ya materialism and selfishness. Kila mundu eswania kwathimika eweka nikenda eyonanie kwandu alangi kana ni wende, lakini ndikuona Yehova athima maundu ma muthembosu. In fact ibuku ni tha Yakobo yasiati ni mubotha na muti ukwata nundu mubotha likenda mubikie kwika kwanana na makwenda menu, na mwisho it all boils down to sin within thy wa mutikili. I dare say prosperity ila laila kwa mundu, prosperity ila laila kwa mundu ni prosperity ila yoka kwondo wa kwaka ikanisa. Wenda promotion nikenda mibodhi yaku lende kwaka ikanisa, wenda kuthi mwingo nikenda ikanisa liathimike ni kwithwa ni waendie mwingo. Those are the things that God will surely bless. Nibatoneka, you have been seeking God's intervention, but nothing is happening because all of this while you are still thinking of your own benefit. Undu uke show off kwando alangi kana nuathimikete. Guarantee ya kana nukathimwa. Guarantee kana Yehova nukwenda ukileusi nikenda ulikemthea wathu. Lili kanando ala Yehova kunengete ikanisani. Nibatoneka wimbos vandu vana tanisi na kiima wakwata uya usu wakwata position isu nikenda wailie mathayu mandu alangi maikanisani. And let me tell you, wa manda on the alamo qualify na imali chavandu nundu opportunity no with wenayo, you are going on into the land of blessing to possess it. Blessing was never intended within Christianity either thither mundu specific. Munisha alisema kama unaomba kutoka kwa Mungu, omba ukimwambia jambo hili litatumika aje katika kanisa. That is what it means to be a priest, standing in the river that is flooded and allowing other people, permitting them to cross over so that we all can receive the blessings of God in the land of Canaan. Mani ngumubothe andu mangai. Ngumubothe andu mangai tutanisie na kwithenda kutwe na kuo kwingi. Nangai ndo mwathima. Ekani bothe nundu wala menda ama promotion, menda ku possess property, and wala menda thayu wo wambate from level to level, from glory to glory. Ngio lilikania. Be mindful of the needs of your church. Let us pray. Ngai ningo kwesoba mwithukisya Yehova akiswania yulua undu unukwenda athimwenuwe. Alilikanekana kuswania kuthitethya ikanisa is the best way to guarantee answered prayer. Andu waingi ni motumia mbotha ndembo ilungu kupanda mbegu tanzia ya kwiyaka we mwene. But the issue is edhiwa nimeka ukuondo wa ikanisa vivike kuria laisi manjuku mumalo, edhiwa nimeka ukuondo wanja, edhiwa nimeka ukuondo waka alama kwewene ya ome, edhiwa nimeka u for the needy within the church. Guarantee nikana ni makazi mwanuwe. Aingi ni modhuku manambesa sio na matiko na usungio nundu kwenda ko noko kwake we mwene. Kwenda kwake ni kondo wa kwiyaka na kwisovea. Anana botha edwa pe mwethukisya umweke nundu wa kwithenda ku itaithie na edho senguma ngai witu. And it is in Jesus name twabotha na kwikia. Sema amen. Amen. Ngai na mwathime muno. Ndowe siawe